panggil yang cocok yuk curhat di dapurnya. Olah bahasannya selalu berkarya aja. Yuk, ya, yuk. Gehu nemu bala-bala teh menggoda, comro beki memplo namun cireng numong geheng goreng pisang. Aduh, amu cuy nu panjang karsep caca ya. Gorengan pedo disanguan, gorengan pasti ketagihan. Gorengan dituang paduduaan sarang mantan raos silih huapan. Misro anu donto, aduh ulah poho iya di sanguan.